عمر شان دا دم پارتی چونه سردان گهشتن جم یعنی جه زندانیان نه بلدن باش دلدار نها پشت کو دادگاه مافیا مروانه اروپای درباره صلاحالدین دمیرتاش تبریار آزاد کرنه دا بوهر و اعتراض ترکیه جی دسسی مه دا بریا دروژان رد کربو و دوجی سروکی گشتی MHP دولت باچل دال بوزانین کو تحلیه یا بردان صلاحالدین دمیرتاش وجبو ترکیه بخیر ول سرویه که دم پارتی جی دست بلو تفگرداری کرم تکارم بیجن کو نا دو شانده که دم پارتی کو جهف سروکا گشتی یا دم پارتی تولایاتی مولları و هر وا پارلمانتری دم پارتی استانبول cengiz Çiçek bekti لگرتیگاه ادرنه ایرو و سردانا صلاحالدین دمیرتاش بکن ها وان دقیقه جی ها دست به هفدیتن کرنه و ساعت دو انداجی و داخویانی بدن هفکار ما راوین سرگ خود شوپین الباجاره ادرنه نه از جی لگرتیگاه کاندرای لپیشیا کاندرaya Kocaeli'ye Levralve deri hevberdevka HDK Kongre Demokratika gelen HDK Benal Danış Beştaş ku de heman demida parlamentera Dem Partiye u her wa endama komisyona çareseriyeyi ew jî li vê derê beriya 20 ket girtîgehê û her wa li gel hevseroka beriyê HDP fîgên yüksek dara wê hevdîtineke pêk bîne bêguman daxwaza serekaya Dem Partiye ew ku پشتی بریارا دادگاه مافیا مروان اروپایی ایدی سری دا صلاحالدین دمیرتاش و فیگن yüksek da همو گرتیین دوزا کوبانی دمل دست بینه بردان جلو ماجی جبو کو بخن روجوی اف سردانام پک دینن هفکارم من فاروق ویسال جنها نشانه و بده بریا 10 دقیقه امتکارم بیجن کو مرال دانش بشتاش بسری خو هات کت گرتیگه و هر و قاس 5 دقیقه امتکارم بیجن کو ایدی هفدیتنا لگل فیگن yüksek da جی دست بکرج برکو فیگن yüksek da و صلاحالدین دمیرتاش د پیواژوی اول اچاره سریه دا یعنی د پیواژو د 2013 و د 2015 دا هفسروکاتی HDP دکرن و پشتی چاره مجدار د 2016 دا جبریا نه سالان به هفراکتبون زندانه و به تومتا کو د دوزا کوبانی دا هاتبون دارزاندن او نه سالن کو هر دو سیاست مدارجی گرتینن و پشتی کو دادگاه مافیا مروان اروپایی بریارا آزاد کرنا واندا و هر وها ایدی سروکی گشتی MHP دولت باچلی جی نرمی هلوسته نرم نشان داده ایدی هیوی و بندواری زیاده دبن کو صلاحالدین دمیرتاش و فیگن yüksek و هر وا گرتین دن ان سیاسی جی بین بردانش خود دوجی پارێزەرên صلاحالدین دمیرتاش سری li dadgeha Enqereyê dabûn ji bo ku Demirtaş û girtiyên din bêne berdan di heman demî de yanî ew numuneya mînaka ji bo Selahattin Demirtaş ji bo hem fîgên yüksek da hem jî ji bo girtiyên din ên siyasî jî berdewam dikin. Beriya di rojan jî dil dat li vê derê parlamentera beriya HDP Semra Güzel jî hatibû berdan hatibû tehliye kirin. Ji loma jî divan rojan da êdî hêvî û bendewarî ew ku سری دا صلاحالدین دمیرتاش فیگن yüksek da همو گرتیان سیاسی اندوزا کوبانیه جی ایدی بینه بردان. عمر سنماست و گاهیدن سپاس